Nimepama uyakwa with anokuima bemba umboso. Nimbande to masungwa fix sindu cia muthemboso. Wimiwa kunula wa kungithia kana nula kwetela mbua. Wa kwetela mbua na zingi nondo bwata kiwetu nithi. We mundu wina family kana bado ndio uende na kwekala. Nina family. Na kibeti na kana kamu. Nona wikite kijeshi musikali kana. You know. Da nozani. Nozani. So ndio musikali. Na ilawa kwa manona polisi maileana ngoino sio kwekya mudambozo. Nondo oyu wili umundu ukongamya mundu. Zigale mailea ndiazi wakomani anamwe. But nondo kumeta wozwa community police na ndokoma mulolongo. But zigale ndio na mena shungulizo. So wako manana andu muthinoma makasema makakia nondo amwekelo makona tawavika. Ebindela netha ne mwenza. Ebinda netha nguneta kaguno ebinda yo na komane anamongo na mazemba. Aingi mometha mezi ne muzika. Wigite iyo. Negere iyo. Okay. Wokie muthinoma ate mango na kibanga. Kwa tueleze kuma mwambie story si ende tata. You naumie mulolongo ebinda ya kolona. Mwaka wewe. So corona 2020. Ai 2020 2021 yayo bau. Bau ya mbezia. Wa mwaka wewe 2020. Ni wona the iye musi. Umete ba? Nimete mulolongo bandu na thukuma. Mulolongo wega na thukuma uya womba unzagila thugeta wa kwa moli. Ni ukela cia ndoka kimeno na nthina imuno. Nienda no gela cia ndwete utangio no gela cia. Watangio na ko Gilliard. Abale ndukumeta kwa moli nyage tatu. Azanga thukuma connection. Thukuma connection. Na waikiki. Scenario ilandu kana kindu kila kulilika na pyo. Scenario nene incident nene withukuma tambaunza ne chao. Wezu ombaunza oitu. Ugila zio mwili makai mamilo makatomboza na ugazio uzitokea zovazie getu. Kale ya mujira thogea kwa thogea. But be undu specific ulilika na incident kindu kicheke kiye muthonyoma. Be muthonomwe ndithukuma kwa moli. Mozgali ongio nyobu naje ya ambizio misbego na gamoli ambia mozgali uzune muondo webo. Kwa bada. You know is na gamoli no is no mbozi ya kwene ndweze kwetekelo zindo. Na nganganie nage. Na monzi wo. Bado no wa ndao fight back mozgali kana. Wa moye kao. Kumabu no zio lawe baba nende tanga train. Na train eta miaka 5. Wa train yete kindu kitawata. Toikondo karate boxing. Izindu izi and then train it. Ni ukimenya mundu na nthina imuno. Steve ngokwara kwako. Ni ukwara u. Ongukwara ngobwa mbako gezio ngokwara. Kweli? Kukwara u. Ndo jumye bu. Lamindo numeka atu. Ombola wendu kamboy. 1 2 3 go. Yo ta kwa mane zingitia ko keke neza ko dineu ngodineu either no kotola kwoko. Anyway we aya muzika lebe kwata you nondo where is serious kungona nakita ku independent aina muyo aina weapon mudana ndagi agwito mbembo uzindagwita mbembo. Okay, nenda ni manze you know mamulolongo watho vindeswa thokuma kwa muli tu no mamulolongo no mamulolongo ni wena the ye muzie binda ya corona makuweni na mwa kwema la na moye kuoma so musi kwenyui family kibathokana be nuclear family la se ya ni musi na ciana ciake ya inyui na be extended la se ya kwi mango kwi maanti so family yenyu musi ibanata you beidha kwa mango eli na tatu lakini idha kwa nango mwe wetu wabati wango you nikitheka cha
cha Aume huyu cha asima ithia Jomo but atietanya Sani kitheka chanata kinene kitheka kinene around 10 acres 10 acres okay na maango acio angi makumena ciana uzio aziyo kamwana kamwe uzio mwe na uzio nge uzio tazumbwana mwana iratu okay no tutwabuka kusumbwana so ni weno ka U2020 ni neno ka 2020 klacha kumia ni the na ye kana wa mwata mulolongo wiyo yoziwa ima ondo muzikali noni imanda na nyana kwa Tanzania okay naindi mwana muzee twende na kuna story na munao nikenedi usithane wa twelese ngewa yake ondo watemangi na kibanga naindi nenda kutabia kindu cha maana SM Studios neto kutethe ketha wi mwini ona mutumone mwini no kutetha itu twabia lo wini wake ketha wi mwini neto kutethe cia ku shoot video kwa bei ula wailite mubuko waku naindi tuikumesia video sina high quality to no kwa mitandao na ito no kwa TV ni na kila bandu bonde strip kundu kweke bathokani aini meki ambathita kundu kwita wa iTunes kundu kungine meki ya YouTube makeki ya Boomplay ona kaiku meki ya audio lakini ito na kweki wa kila bandu bonde na maundu ange ma production wenda kumiwa videos ino sike bathokanyo tukunesi mugwesela 0746922934 na you know wabika musi ile na bigie musi na mwa nondo kila mundu wone tukwake no yukwetha kwa jina mwa kwema ila na moye kwema tambezi ozimba ithe akuno mwaneti umo wiro atianya kila mundu no ithe aku ithe wiro ndati atwanya nondo nzianiwa na mwana gonge omwe ithe tethana thina yu ila na mbezi kwema buyu kwethe so mwe ile baiko wankele tuno wena jamaa usu pe twele but kamwege diwe naonge no aroyo mwati wa Aume so originally mwayana na yumwe ya Aume le musi twende wa mwa kwema na mwa kwema na yu ila na mbizi kwema ango uzu akwo kambia pau ngwete kwema ne kwake na niweta ndiye tata chifu oka eta dumia mazi ba nibo nondo ndingwazi aje bane kwazia nei madio monya adumia mona nyondo makonga maile na wiyo tuo chibwezi kila mundu atumie bala wone dwe bakazio olatigezio ogwekalambi wisi jibu ndambia neme na kile nende na kwema yumuze ozu angozu akwa kuniazia na ziake sida zi mwana ila tulagine bogi mwana ile sio kegweta mabanga no magano ozu tawo nozu chibu mabuju tawo nozu nende no zimbanga niwo mokie wa mania takana nyango wa makone ogie mbaga bu ta ambombia ne go tumia bu kitheka june chake ithiro ratingwa kitheka jeje the wake ko ithi nondo tema mwana wa ndaziane we yutaje da ndaziane we nango zitele tonene ya kitheka ju nwelita kwetha itonya kaindo kalono utonenga amuya muina shia niketha asele wene yako ya to ola tomato so indi nda wa mania takana ni wakuneia Aume make yu akuneyebu nende no zimba akuneia Aume make ya me ugaitwa mwana oyo ndegwe wande odo momini ero zakitheka ge menda kukuwa na nsia yule kunda manga yu Aume azu mogie tawo ne wake yuni wako na simu uyewa na wako na simu ndiyewa ako na simu were you was ye step ye baba maneno kwa kuwa wae kana wonie okay o jokes kana wewe kiata ila wako nie yu Aume azu mogie tawo ne wake na kwa tawo no zina kunia mutumia wotoi na kunia mutumia wotoi oka muzi kwaja ila ogie muzi kwaja niwe tonio meazu moka na meto meangi nondo we bandu batayebenge moka they are not as good yo meta nanu mambezi okwenga ngobo u na yuki tiwe ta the yebo yuna mutumiozu tikongamye so before you kuke kumela ila wewe uko mino okay uwe nondo wake takai uwo si atoa miao na kendo kiwa akio si ne serious kana meko kutisha nene ndio na ripoti nondo no ni serious kwa ripoti yeba
station peka post kera Aume na wane wa obi inane obi so you ila you amazima ge mogie na moka no myange mathenganga ni weta ndie na mutumia ozu andwa na mugone azimo tathibo ila ta ndie bo niwo endia meo ambe ikungamya kwenga ba nundu chief no nogie baaze ba kwaziana we mwana omwambezia kawo ila wambezi eje gibanga nazi you ona badi no nigo ye ne trained nigo gibanga ndiezi ya nigo janda mago eke kukima nacho kama ekie kota kazi agakita kutila na mayo meli nangangana namo ibanga male kangile na mutumi ozu nwezi no mutumi omuko wazemba na baiti namo lakini mwezo nezi okutoko yu wataniwe ba natamiwa baba na bau na nona kuona mutume kuona kundungi kugithii ako ayo mutamango muno lakini yu abda mambika nyu so ni ando mena atalama kukita mai makaeli onde mena kibanga mena ibanga na yu wa manage atakulea kuwa wana na ando ele na mena ibanga yu niyo duni weze vina note the aja mundu yu nyene negie mazwezi na training ite muno around tamiaka te 10 so meazu na nganganie namo na tumia ku train ku na bino longe yo nengete although na magima omboyere omboyere tanda viti ngabo yata ende na kukawa okay onga mbikondo egienda viti na yini ukule I mean ngoria so mundu no kwete kibanga no enacho you weki yata we defend yata you tazi mundu no okiliti kibanga no kutamenya weki yata stibu we ndonde mbo bezi onde meja kibanga na kana kondono una kavyo izune ziendo o train ya ogezi ya you ogeleti ni wanele to kubeta nguko neta bandu na imo kubeta hata you mundu no okiliti kibanga ogeleti you kibanga nduti you kendo ezio ndije na jogeleti labda kikita kuongala ngala niki tazi wiki ni kibanga kiti kibanga ndogeleti either wa train ila timing ogeleti yukwandame ande ezio ndameja kana kavyo you ndondo una kavyo tazi okay tazi ni kavyo kone kavyo kweja yana ndikuomezia alavu ngaine muzeo anaingia bina na ndweli asuna ndweli ame azuna afeiti ana mo na afeiti ana mo ngalikwa no ngabendo gyonge ngalikwa no momezio nezio maweza alafu pe kwata yu kaone wa no zaibanga tadi biste ndo nandike tombi na dina liboti ame azuma wakamakwatwa ela mogie makwatwa nemezi umela zoko moga makwatwa ela makwatwa yo zoko ezu ya moyu mabingi wavu mako mabu teni mato ambumbuni taoni ela mato ambumbuni na nikomete newo gendo waje ya yeye kwanya ya emobe kindu joka jambia neka na mon ni dione mon o meazi na ndie na maunya na mai kana na ke ango wakuni wakwatiwe kana no azu ango nda kwato bakwatiwe meazi mena ibanga lakini mwana ndie taoni uzuna maunya ndo manaje yu waenda lakini oje ndo mmoja je amona lakini ona batema aiwa gendo nge mocho se mayasi ata maikata o meazumenda ko mimi na kana omobwe yesu na atoi no atoi no na bateaje makathini kana ndo akwa na kiwa negwa na ni nambize kuwa ni no lota ngio o meazutio na ndia na maumya tani na maumya kitheka ni madambe lengi makola byo na bina banda zindi ziakwa na ke ango sisi wasiata yu ango yu akola kitheka lakini yu akola kitheka yu niwo indi mambizi okuna ni azimo no muziwe mbeza no andu membeza yu mambizi oni endi ya yu nanzingi ngizio yu kila jadumie yu na nezi ambizi kwina na kutangi onagilie ngomete yutemi nange wizuna thino mya myazuna na maigia nagilie nai mwai kalandi mukanena mukaekene ango ni waleile walile mwe kalandi ni waleile to the kalandi wa mukoli mwe kalandi na mukoli na wene waleile na maume asumake ome azio na mwe maleile but ni makoli otumia bau
nimeiwezi likali mega nabo na makola no pala ila portion yomo ne matumia mama no matumia amba dige ka jojonde mama maonuzu okay no lata ma okay alafu yuni wena gilie ngomete kai mama mbezi ombukita nzingi na gilie ngomete bagendo zake ndani nawe gendo chandumba na jambita serious kuitwa naitwa niwo ni tetu yueje ndi okelia niwo na mbezi kubola ila in spirit yani okeje ndi ngwi agili ni mboleta napo da niwo gendo jande ila jande gilie niwo kuma zani ziwe newiye wathi wambe woka moto na mbezi ya kwina wai watangiwe ndiye no nenda kanisa nelewa ka village no nenda kanisa but ndiye mutangiye pyo waisa kuthiuka waisa kutangiwa yuna tangiwe waisia kutangiwa hata kuma juna mbeze kwina niwo na tangiwe nondo papikite bando neketwe gendo kezevya sazi onde nona kila mundu niwe ndiye ndo mukona ona kukwiro na gero byukuro ino ona mulolongo yani ukejevya yutulono kile twine ni utakuisti kutunenete ayoke kindu ikambia kuna ngoko no ngundio mana yapa medho manyo njalishiwe haki yani ni kindu na kirete kwekwe na yiwe sio abuda zindu izu sio mbe yumambikie niwe ne kiko kindu jamu watangi wata nyene sio kwamba ni kibeti abuda zindu maundu azimambezi makolo tukita yu basically niwe mambezi otokito uyu kibeti ke mulolongo nondo na kitito kwa mulolongo yindi there na tieta bandu na kekete uya na jo maundu azimambezi muthana uzu naitiwe tawoni chabalukia na mota na kana chozo ni kibeti kingi kivasta chato kwa basta weta wa mbeni basta weta wa mbeni ibasta ozu owezi otutete owezi otuboya na kola gendo chichoko nando na tangi wa serious na ndeze kwina so kuma ila wa tangi wetha wako ubinduka ngitatu kumela na tangi iwe ne yala wa kwa bendo giye nondo ne ya maisa majenzi nondo ne na ko liyo ko nando ne thiwe na beba kumbata kweka zindu imwe ila ndeka ne mutangi ila zendi anda kweka ndo ngeiwa beba olea ila beba olea so ebinda mwese ko na mundu ende 2019 bamba wina mbadi siwa gospel o you need mbadi siya nata ni mbadi 14 si YouTube channel ya kwita watu Daniel Musau Wangai wazajibu Daniel Musau Wangai Daniel Musau Wangai aya na indi niwe story ya munao enda YouTube search Daniel Musau Wangai subscribe channel chake nigenda ndeseza ni wateza ka na ni wande nesa ni wa follow kimando ngundi na ndende yana maundu matema sio no kwende na gospel nigenda aike kokela siando akama kimanya nande iwe wathila waku munene bino weba la wetekelikile muno byo weta wa asante ngai ni watha kwa mzee top 10 watha bubu umitende umetie 2021 kwa tu ni asante ngai azwa asante ngai azwa wa asante ngai olile na wako tiwa kwa nini no kilungu makana wonde pala pe moyo kilungu uyambia wangai wakwa ogweli otayawe ogela muthena kitumi nejogi nyawambika maundu ngabega moyo tawe mewanengie naaza maziendo ngabega moyo tudendete kuida benga yani ni kuneto ona wathi to shootete video kwa maima kwa maima maima ne to zieta manana muzi kwa maima ta manana ndito magwa muli so ela na inyi ambia ningu ni oziendo kwake maima jamaa rozati tadiro mtashutia video kumusi wina badhi ya benga sia gospel siende tambenga but ningu nere mbingiona ita mbidi sia wilpa kozi musioka ninongi ninakuneto yuko before this kwa bidi sia wilpa kozi musioka wajaribu nake kumoto yendeto
nikenda yu aida benga isi ya gospel tako. Maima? Niki? Dia jalibu. Eze naona gari yake yo akatha ukilogo. Okay. Aya, pe BTC will be first aweva. Na wathi na kuneto yugo ndeto simabikie. Ndeto simabikie katu nikili. Ni muta byandigezi ya kuzindwa. Nenage ngai. Ni muta byandigezi ya kuzindwa. Nenage ngai yeziyombiga mondo. Ngabegwa moyo. Ngai yeziyombiga mondo. Ngabegwa moyo. Alamaza zindike ziyokwata we andedo zimabikie. Alamaza zindike ziyokwata we andedo zimabikie. Noki petija kiyoze lela. Nina ngai. Nokuzonga. Noki petija kuna mwini kana? Nde noki winde ziyombola mbala. Ona kwa wini tinye na wezi vyo. Wini na winde wa. Nozie jambize gwina. Ila newe wathi wambe wa gwina weta wa twi kwati Yesu. Na winete na win uziwe wathi wambe abita kwitwo u niwe wathi wambe na ete wenga na ostanze mona naina. Ina alama mwiko tazia mwiyai makaza na gei alama theitha satani makeka wewa. Akina zuda record we wambe bi niwe we wambe ina record ye record ye we bobo na ila newe ni na newe na ete wamba thinengai na kone iyo mwini omo nenewe amwe yu newa nena gendo ngwa noni nongwone ukanda byondo na gwinanga ambia we oi ni amu mangozo ambia ni mutumia nileko timba thi na ndi mutumia we na we maweze mundu no mundu niki ona ro to mutumia wone okagewe kaineta na yini ngina no mundu lakini niwo nezio kama nia na kimwana kimwe mwana ke wito papa ndo nenda kwa mwana wito yoyo niwe na nyina kula nje yoyo niwe ndienda gwina mbazi ya gospel ndo no tete ambia je bika jamaa hii kera watete na kayo kuteje sana yumba zia kwa nizine na mwana zina ambe kera watete na eko ni na nako kakaina wazwa kwa ambatana kwa ngoga ina wazia wambe okay lakini netokoneta ziendo nesa goal yako ya wini tha hicho kala wenda kweza ku achieve cha wenda hata ndeni wa wini at long last you winning ndiambezia ko wina na wina no gwethe wa ngendo choka nezileta mathina ni tazu yani ndavyo ando message ndia wina after best awina anu nyo message izina iwa yo na peke ndo ndako sobikia wenda kweza ku achieve in future no nenda ningi wezia bazia kwa no zezia kwamba tanezio vikanesho no wezia no nezio kutengemea wini ogezia no gongo ngotomea oyu utegemea wimi oyu ndengemea wimi no ilote kuwima ila kwi tano witha wikata tano wethia yu ndiuma mololongo no peka biashara negero gibet na kote that izanga kumulolongo ni muteza matunda matunda pani kenda ndo moko thobu kwa ku specifically bo bandu weta hawo igiji bandu weta hawo igiji twathi ni kenda tuthi tukathoa matunda go we mololongo wabitu kambyuti nzia kalembe kwa jamaa weta muba kuli hapa kwa weta kwa mamelisha tuitha matunda masio ni muvya muno bro ndo nene naito na tukuvoya ngai akwikene sana yende akutethese mbako bikie goal yako amen ni muvya muno nitawa Steven Mwema na indi lilikana neto kutethesia love no ni weta kaka pe weta bino ndo bae mitandaoni pe jamaa weta mazegete mazegete no nenda tezio komane nezio mwithigezio mwigo na story jamaa muzio uzio Germany wakwa we Germany ona yangi ona magaza kuona mazegeta rimeni we Germany omwende acho wazi nezio yambe ndi mwithigezia nona
tauka lakini jamaa sawa akili yake sawa sana mwana uzino nende akambaka etuzisiakana nokomana nake etomanda na atiko nazienda nini zenga yake kanesa. Thank you. Amen. Aya, naende ne kulilika sia kana SM Studios nitokutethesia kumia video sia quality yolo naende ketha we mutabadene wenda shoot video sia kuikia mitandao ni kana content kana documentary ukwenda shoot zindu isu nitokutethesia ku shoot kwisila 0746922934 nana na itupe kido cha muso kwenda wetu. You aini onde nyani na kolie ombonza we love ni na dwigie mbonza wa ini mangospel bewa thingone rawira wa mbonza ini mangospel yo mundu moka weni kama telemia na wongi wangale kwa ya okawe thia tono mukima oje thia maka ya mangospel ni wa makileti na kwa na mwagunya wathi na sia ini mangospel na yange gele ini maginenze yazio digazio baba kwa nyamundu ninye mbonza za ini mangospel onde bagenya ona rozi mondo ayoka ni kwatete yake woko yawe garia na mbonza mutangi although kawangalikana ndo ithai wa mwina ndakame ndi wa mwina ndakame pani ila chama ni wambira etha no mundu ndo zika counseling yapo sawa sawa thank you so much na ndi musaisia no ku subscribe ndene wa channel chaku na bathi sita mbonza na bathi lengi twimi nai wambe ya bandi ndi na mindo ombola weka kati muno yakomboa so twende ombola wena gwi wasema muno na twimina metuki mutumia wewe vina. Thank you so much ndo wasiaisa tuthi analengi kwendane kwa mwe.